National Highway sing thing basidi masidi akhoi state ki leriba force na National Highway thing iba sing sigi mathakta kanba crackdown chathaga dabani loina na akhoi ki sirei sida hauji kotu na akhoi ki 48 hours ki demand tawriba se atai karimta na te provocation ni makhoi aina tawbana haram ni halan ni haiba mina tawraga na haram ni haiba do ana moina thingbana yaba mina thingagana madu yaroi haiba ni potse sumde masi sung ya yaningai oide ana moigi sigi wafam se security gi yamna serious concern moina state government na lawra kanda madu gi paikhat pam thokpa thok sing paikhat kadamne yes alternative amoina makhoina thingbaso tokpa ataina thingbaso tokpa aduga loina na mi taruk hauji puthoktana leiribase masigi mi taruk sisu makhoina facilitator waina puthok pirakanda ain gi oiba trial phasana chathan amihar pasingse chathana na ba sumba thabak singse paikhat piba adu makhong thang amba paikhat piba daragadi lamdam sida loina ma ki fair oiba adu ingta tap thaba environment lom program mating oiga train khale state si thugairaga lepak semge haiba natragana administration tongan ba semge haidra sangsal lakpa dugumba kangbu singa adu state si gi integrity se mase kangadabani state si gi integrity ngakadabani aduga state si as it is akhoi puari na thambiram ba dugumba akhoi puari gi liklam duda akhoi makhatan sachagadabani haiba siga ani si gi marakta leiba problem ne bo Marak Shrestha state sigi masagi lejariba demographic oiba adumba imbalance ama lakpase masina state sigi lejariba akhoi gi miyam se state sigi miyam haiba tare state sigi land and people se message ram na so threat ama lakpadagi madugi question dune ba hauji ki kano se leiri se ana sina maram warakanda akhoi gi oiba tungi future gi adugomba akhoi yamna safe oiba aduga akhoi miyam gi peace oiba harmonious oiba adugomba social environment ama political environment ama akhoi karmaina lakadage haiba se masigi matang se sida akhoi masel sigi marakta akhoi gi khaina hanna kaina hanna adugomba fueling toba articulate toba element singdune yamna pamjagadaba adugumba thabak thong singsu akhoi gi marak sire he leiraktab nattiba masisu yamna laibak thiba tangkak ne na itham sake for example akhoi ngarang nahan akhoi sire pangan gi adugumba maitai pangan gi driver amana akhoi Nagaland gi Nagama akhoi puraga lakpada akhoi sangai malom da haibra akhoi phare haidana tobi pona ma lai adu akhoi yengu kan da di akhoi Manipur gi akhoi pangan sing oiramdi te pangal Harasu pangal harasu Manipur gi leriba akhoi gi indigenous pangan community sigi mi oiramde abo adum asesida adum heta akhoi gi Manipur gi pangan jina akhoi gi Nalanda gi mi si pura laga Surasanpur sanga da badona torombagi mongda akhoi paper amana su chauna adum heta ibira maduna akhoi gi horaiba akhoi gi kanu sing sigi youngster sing akhoi youth sing sigi marak sesida social media da angtoiba loire ba wai ko myamu tonu kiba kondangdri yem kan da akhoi pangan oramde shumba situation so dum lai sometimes akhoi gi sesida Haujiki Sesida Kogi Tribal Gi Mingda Kotu Haidana Committee on Tribal Unity Kotu Hairaga Tribal Hypopochi Monopoly Tobo Kuki Kanglopsina Kogi Monopoly Tobogi Poche Masesida Koi Nagagi Silina Singi Lady but Tribe Memchi Amatu Yauti Habo Fumama Lakushi Aso Monopoly Toba Injustice Adequate societies the exclusive of tribal monopolized over Madu Kanaba Karagi Pandam Dako. Adum Tanka Amnesi, Shum Dead, Sumaina. Shumba sector yan way by elements in she, Akoi Tenaraga, Akoi Manipuri, unified way by united way by Akoi Puserama, Akoi Habataragati, Amukshu Akoi Marakta, Amuka, exclusivist way by Dugumba, Agenda, Natraga, exclusivist way by terminology, exclusivist way by Adumba, Akoi can sing language, sing session, level to Botaragati, Madusu Amuka, Akoi Sirishida, palm the situation, arise to Riva palm the situation, great to Riva elements, sing shit and Natana. Lemhoriba, Akoi Punamak Shishanana, Himinabagi, Damakta Seshida, Kolana, Akoi Lejariba Toba community, Maselgi, Maraktasu, Tongan, Bakoi, some of Nava confusion me, I'm a great Ramway. Visible Nation Highway, Tama Kogi, Nagasina, Adusu, Zikuzana Saipan Giba, Kogi, Nagagi Misam Tarupuyam Tamtina, Kogi Mihat
ꯊꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯉꯥꯗ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯊꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯀꯣꯇꯨꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ 48 ꯑꯋꯥꯔꯁꯀꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝꯁꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯇꯨ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯔꯒꯅ ꯍꯂꯥꯜ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯔꯒꯅ ꯍꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯇꯨꯗ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ 6 ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞꯇꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯦꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛꯇꯨꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯅꯅꯕ 48 ꯑꯋꯥꯔꯁꯀꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯏꯟꯁꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯎꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯠꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯥꯏꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯖ ꯑꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯥꯏꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯤꯟꯅꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯪꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯇꯨꯅ 48 ꯑꯋꯥꯔꯁꯀꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯐꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯁꯦꯕꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯌꯥꯗꯣꯏꯔꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯊꯠꯂꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ 3 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯕꯥꯔꯁ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯁꯦꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯐꯤꯌꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯍꯜꯂꯁꯦꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯍꯣꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯣꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯀꯛ ꯃꯀꯛ ꯀꯛꯑꯒ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ NPꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯤꯁꯇꯦꯀꯟꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ
loina hoje designated game sing sida adum leinaram mani hariba adum myoi sing to puthok piro India government jo adugi culprit sing do thira puthok na bohon na daba Manipur government na su India government gi coordination da mi sing to puthok ta ba puthok na bagi gam ba step lokhat piri ba noi khoi khangde housing power mi sing do pha bang nam de mi sing do puthok bang nam de sidi within 48 hours ta 50 hours ta mi sing do pha ra puthok pa ya ba thawak ni haijari ba kari ya suksang mutam puthok tri ba ada mi sigribadugi justice demand tawraga kangbu omna blockade tawre adu blockade tawribu da counter blockade counter amuka threaten tawre hauji what is this ada city government tumina yenga leibai matam natte ana akhoi blockade tawbudu su akhoi hantu haningi kuki ge area da akhoi nahan de thingjallaga free movement jahan da na lehalliba khongsa da myam mayong haliba se sisu sigi kotuna hairi basigi tanja si lauraga pulap ongta hangduhan na ba thawakpu government of India amsu Manipur government in coordination da masi tangai phadana lokhat pa yabra haina khalle ba dumain toraga once for all ongtang Manipur se shanti purakna na bagi tanja ama ongtang de pi se ba masi bot kuki amsu naga community da khoi sumaina appeal tawninge ba ko ado amarom da muka akhoi gi miyam se kayam yam no warage ba akhoi gi miyam china kayam yamna masigi thora iba crisis gi manung da kayam yamna problem mayok na rake akhoi gi kano sing sira relief camp sing sida lairi ba akhoi gi miyam si kayam yam khake bo kayam awa ba mayok na rake bo ado mausa mangsa igi imana ba matama mada aiga pune da leminaram ba lo taminaram ba imana ba malai Churachandpur dagi maitai machani momo haina ko makhoi si haukheba 2023 gi me ge doi tholakeba dudagi chen thorai Jenthora aga sira lip game sing the layabako. Ado koi unamatam the mai. A quasi refugee nati, quasi refugee the gay and a tollaba. Beggar got chapman and a hingaba. Count me and Masana, high, Mamitagi Mapitana. Shumaina, Matam the high heavy Aduga Masagi low pari mari manga. Churachandpur Lairaga, Masagi Dukan, Nungan, Torga, Yamna Lingna, Lejaba, Nupane, Vadu, Mana Jenthorpo Matamda, a summer for Pairaga Turakidi, Lupachanga, Kakau the Yauraga Laki, Maduga, Leipzig, settled Tona Bohanabada, Kayam Yam no Waka, Sigi, Mayamcha, Awaba Mayamcha, Mayuknariba, Miamcha, Shum Nakletana, Pagi, the Wahitareko. I was Hanti Puraknabi Lambida, Antang Miamchi, Pasana Inga Taptanaraga, Pasana, Akui, normalization, Laknanabi Monga or Kalonda. Talk Tawagi Mohota, one at Tainaba. One at Tainaba, some provoked Tonaba, Aragi, Nahak Yueva, Matam Yueva, Akui, Pasana justify Tawanga Moitaba, Adagi inclusive Waitaba, Adumba. Why you wata mayama sungangnaba adagi provoke tawraga mukhana chainaba kaluk mayamsi ningai sandanaba amaga nusinaba watanaba adumbagi maramda sum tawbase CSO khangde adagi akhoi activist khangde ama khangde adagi lanai akhoi lalhoba Noi Paiba Kambubu Oishano, Ama Oishano Masidi. Akhoi matam chatre khitang masi restraint tonaba phare khaleba. How's it? 48 hours ki ultimatum hari sijo. This is also a kind of provocation, a kind of threat. Masi towards the a particular community. Aduga atopa laiba Manipur gi miyam punamakta suyam achoba kenomani challenges amane na lawe. Ada ahan bagi round se sumaina thamjage. Mojai huzu lady film sida sabsana Manipur gi satpa matamda aki tuzungba foriba si kokhan ba matangai fadai baduni yam fazu wafuni huzu lady ba national highway da thingnaba gi kumhai doni huzu miyamna uriba si masigi seithengna Manipur da khunda minari ba kangluk khudingmang na fangminabani masida kangluk khudingmak maitei maru ena satpa national highway singda phawba ngamamdabadu huji naga singsu satpada khudong tini oire aduga kuki singi di safeguard fazana piri haiba wafam ojaga asanga su masai thambeke baduga huji lady film sida national highway singda athingba thamba sina Manipuri singda thengnariba aduga logi matungina lifeline singda athingba pirakpa matamda huji lengak singa sina center lengak amadi state lengak na karigumba action amta lokhattabagi mami tariba si kamai imbe Manipuri mo Akhoi mangsa masi mamangdagi swahana khanaraga lakraba adu toina koi panelist me amana haina khrawa famdi oi do ngasi gi topic siga mari lena na nauna amuk anare tret torabada ko
Manipur ngasi thoiba crisis mayamse masi hojik phawbagi oina akoina amamam ta oina fazana case study to bataragati masi gi marumda akoi kanagomba akoi articulation toba aduga design toba fazana architect toba khut khara yawgi potse chauna mami taraga leiramani kaigum matam dani masi phong na su unarabani hauja ki haiba taragana akoi Nagagi adugomba civilian taruk hatpase masi hojik phawba adugi haliba mioi singse hojik phaw phaba ngamdabase masi tasena ngamdabagi phadribra natragana pharoi haibagi adumba understanding ama akoi kuki gi adugomba kano singsiga mi hatpa singsiga kuki gi adugomba kano singsiga stakeholder singsiga government of India gi level da masi understanding ama leinara kata Madugi Yanabam later kanda Tautri Vrahaba, Achoba question nama Toreaba. Sigi Tankak Shireshida, Agui hostes, Lainaramba hostes Makaisi, Tadok Naraga, Nagagi, Aduma Mui Taruk, Tiba Pangdana, Laibase, Masi, Asiva Shangway Putorapui, Tanka Amalakasita, Kuki Yadumba hostes Taraga Marie, Tadurapagi Tanka Amalaki was a Masi Akoy Miamna, Lowebo, Kamina Lowy, Akoy. Kanogi Nagagi Gumba stakeholder single level da Kuki Lady Singsiga center ki losing was Singsiga through the Karigumba Kara understanding of Malena Krabrahana, Quimiana Kalevo. Machine ever quite get with the live activity. And Akoy state situation Aquina Mayoknari Base, Karino Hava Matanda, Akoy state shit to Gairaga, Lepak Shimge Hava, Natraganas administration Tongan Basimge, Hydra Sansalakba, Dugumba, Kambu Singa, Adu state Sigi integrity se, Masi Kangadabani state Sigi integrity, Nakadabani, Aduga state as it is Akoy Puari in a Tambiramba Dugumba, Akoy Puari, Liklam to the Akoy Makatan, such a Gadabani Havasiga, Anisigi Marakta labor problem never. Marak Shireshda state Sigi Masagi Lejeriba, demographic weba, Adumba imbalance, Samalakpase, Machine state Sigi Lejeriba, Akwiki, Miamse, state Sigi Miam Havatare, state Sigi land and people se, Message Ram, so what threat Malakwadagi, Madugi question to never Hojiki, Canosation ladies. And a sinner, Maramwarakanda, Akwiki weba to give future Adugomba, Akway Yamna safe weba, Aduakwimiam, peace weba, harmonious weba, Adumba social environment, political environment, Akway, Carmina Lakadagi, Habasema Sisiki, Matang Sheshida, Akway Masel Sigi Marakta, Akway, Kainan Naba, Kainan Naba, Adugumba, fueling toba, articulate toba elements in Dunayamna, Pamjagadaba. Adugumba Tabak Tong Shu, I call him Marak Shesha he had later Tabat Nateva. Masisu Yamna like Tiba Tanka Nena Itamsakevo. For example, a queen around the hand, a quay Sesha Pangangi Adugumba, Maitei Pangangi, driver Amana, quay Naga, Lendigi Nagama, a quay Puraga Lakpada, quay Sang Malum, the Hybra, quay Pari Haidana, the Wiponama Lai. Adu Yamukan the day, a quay Manipurgi, a quay Pangan sing, Wedam de, Te Pangal. Harasu, Pangal Harasu, Manipurgi, Leriba, Quagi, indigenous Pangan communities, me, Wedam de. Adum Sheshida, Adum Heta, Aquagi, Heta, Aquagi, Manipurgi, Pangan, Zina, Quagi, Nalenda, Gi, Misi Puralaga, Suasampur Sanga, the Padona, Torumbagi Monda, Quay Peparamana, Susau, Dumeta Ibira. Maduna Aquagi, Horeba, Aquagi, Canusing, youngsters sing, Aquay, youth sing, Marak Sheshida, social media, the untable lawyer about why I could Mamutonaki. Contandri, Yamkanda, Quipangan, where I'm there, Shumba situation, so don't lie. Sometimes Aquagi Sheshida. Haujiki Seshida Kogi, tribal gi Mingda Kotu Haidana Committee on Tribal Unity, Kotu Hairaga, Tribal Hypopochi, Monopoly Tobo, Cookie, Kanglopsina, Kogi, Monopoly Tobo, Poche. Maseshida Koi Nagagi Silina Singi lady, but tribe memchi, Amatu Yauti have of Humama, Lakushi, a so monopoly Toba, injustice, other societies, the exclusive way, but tribal monopolized Toba. Madu Kanaba Karagi Pandam Dako, Adum Tanka Amnesi, Shum Deadna, Shumaina, Shumba sector Yanway by elements in she, Akoi Tenaraga, Akoi Manipuri, unified way by united way by Akoi Puserama, Akoi Habataragati, Amukshu Akoi Marakta,
amuka exclusivist oiba adugumba agenda natraga exclusivist oiba terminology exclusivist oiba adumba akhoi kanu sing language sing se sisum level to butaragati madusu amuka akhoi siraisida pamdaba situation akhoi arise to reiba pamdaba situation create to reiba element sing sitan natana lemhoriba akhoi punamak nusi chanana hingminnadabagi damakta siraisida ikhau langna akhoi leijariba toba community maselgi marakta su tongan ba akhoi chamamnaba confusion mya am create to maram moe sometimes akhoi matam kharagi mamangda akhoi politics of indigenous ki matang de am achoba spark and ro akhoi leigre Ada indigenous haiba kanda pangan yawi yauti haiba ki debate torokna akhoi pangan community dagi am chauna madu ningba kaiba nungai taba pen daba wafam akhoi thamjaba leigre kai khumna tongan forum yam amata then hojik su takpiri akhoi jilinau singi maraktagi native people haiba wai ma muk lakhre hojikti native people haiba sida akhoi maru waina kanglup ani khak native people ni haidana naga ma sung maitei sikhak native people ni haina sumaina puthorak pai wa ma lakhre bako adoragadi native people haiba sida yautaba manipur la riba jati kunthra ga mari manga kunthra taru hairoko sigi manungda native people haiba terminology sida karam ba kanglup yaugadori bano karam ba kanglup yauroi bano yaudri ba singdubuna amuka karam ba terminology oigadori bano haiba sigi matang da confusion khara lai re hoy ja ada wazai sum lo sanjara ke si another luxury topic another exclusivist ujiki kotu gi se si gi matang da exclusivist agenda I matang da sanjara pan asugum ba wafam lai ko ko ni na matam mi baun su lai do ai gi timing da dum lo salak ke yani ai timing da dum lo sanjara ujiki asugum ba exclusivist agenda me khaise masi akoina one side story yeng ba yawa yes Manipur as a whole intact akhoi psat anabagi damakta akhoi exclusivist agenda sing si akhoi khangna natraga khangdana akhoi tawba sunga yaroi hojik manipur gi situation yamna phatre akhoi gi determination akhoi gi decision se Nagaland gi chief minister na aduga Konarhat Sangma aduga akhoi gi Laldu Homana akhoi decision lepagi pot lakhrabani aduga akhoi miyam sing sina ha kana bagi pot lakhrabani akhoi amtang akhoi gi lariba khenaba differences mayam se thaduoga akhoi seisira phartaba akhoi gi seisira apun bagi saktang da phartaba khotpa lariba sing si chu kamai number si sing si akhoi gi waiba kanu se mainstream da akhoi kamai toraga mayam si settle to ya ga da gi haiba seisira amtang inclusive oiba mongda work to bagi tangai phadaba laiena khale yi yes ujiki national highway sing thingla pim tan da kai kam national highway sing thingba city masidi akhoi state ki lariba force na national highway thingiba sing si gi mathakta kanba crackdown chathaga dabani loinana akhoi gi siraisida hojik kotuna akhoi gi 48 hours ki demand tawribase atai karimta nate provocation ni makhoi aina tawbuna haram ni halan ni haiba mina tawragana haram ni haiba do ana moina thingbana yaba mina thingagana madu yaroi haiba ni potse sumde masi sung ya yaningai oide ana moigi sigi wafam se security gi yamna serious concern moina state government na lawra kanda madugi paikhat pam thokpa thoksing paikhat kadamne yes alternative amoina makhoina thingbaso tokpa ataina thingbaso tokpa aduga loina na mi taruk hauji puthokthana leiribase masigi mi taruk sisu makhoina facilitator waina puthokpirakanda ain gi oiba trial phajana chathan amihar pasingse chathana na ba sumba thabak singse paikhat piba aduma khongthang amba paikhat piba daragadi lamdam sida loina ma ki fair oiba adu ingta tap thaba environment program mating oiga traina khale yes jagi ngasai gi thamjagi kenu to sigi mathanta yam phajaba topic ama oina yam dam to pujara ke sigi matam si kenu lai bani na khoi